muri Ethiopia komiseri w'ubumwe bw'uburayi ushinzwe ibikorwa byo mu bihe bidasanzwe Yanez Lenasik yasabye leta ya Ethiopia gusubiza uburyo bw'itumanaho mu ntara ya Tigre impande zihanganye guhagarika imvururu. Muri Afurika y'Epfo inkongi y'umuriro yafashe uruganda rutunganyirizwamo peteroli mu mujyi wa Durban kuri wa gatanu mu gitondo. Abantu batandatu bajyanwe mu bitaro kubera guhumeka ibyuka byanduye byaturukaga. Aho muri Afurika y'Epfo kandi Perezida Cyril Ramaphosa ejo kuwa kane yatangaje amabwiriza mashya yo kwirinda ikiza cya COVID-19 gikomeje kugaragara mu majyepfo y'igihugu. Muri Madagascar amapfa yateye inzara bivugwa ko ituma bamwe barya ibumba bavanga n'imbuto z'ibiti ngo barebe ko bwacya kabiri. Naho muri Nigeria ikompanyi itwara abagenzi ikoresheje za moto yatangiye gukora moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi mu rwego rwo guteza imbere uburyo bw'imikorere y'icyo gihugu.